Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko umugabo yasabiwe gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwicisha umugore we isuka. Turababwira kandi ko Muhizi wareze Beneri kuri Perezida Kagame yongeye kujurira. Biragana hehe? Ni ibintu rero tugiye kubagezaho muri izi nkuru z'uyu munsi, ariko munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye tubanze dufate akanya gatoya tubashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane. Turazirikana ariko namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ari nako twibutsa mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa Nakreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, ikaze. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bwasabiye Nshimiyimana Damien Bahimba Daniel w'imyaka 26 y'amavuko igihano cyo gufungwa burundu bumurega kwicisha isuka umugore we. Urubanza rw'uyu mugabo rwabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 16 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024. Iburanisha ryabereye mu ruhame mu mudugudu wa Nyakabande mu kagari ka Buguri mu murenge wa Rukoma. Uyu yasabiwe gufungwa burundu. Ubushinjacyaha buhereye ku cyaha bumushinja cyo kwica uwo bashakanye mu buryo butemewe n'amategeko witwaga Uwimanifashije Jacqueline. Ubushinjacyaha buvuga ko Nshimiyimana Damien alias Daniel icyaha cy'ubwicanyi yakekwaho yagikoze tariki ya 18 Nzeri mu mwaka ushize 2023. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugabo yasanze umugore we ahinguye arimo gukaraba akamukubita isuka mu mutwe inshuro ebyiri agahita yitaba Imana. Ubushinjacyaha bukaba buvuga ko akimara gukora ayo mahano yahise yemera icyaha arafungwa, nyuma atangira gusaba imbabazi ibya nyirarureshwa. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugabo ukekwaho iki cyaha yavuze ko yishe umugore we amukekaho kumuca inyuma. Uyu nguyu rero kugeza ubu ngubu akaba arimo gusabirwa gufungwa burundu. Ntago uyu nguyu ibyiwe byari byamenyekana neza, gusa urukiko rukaba rutegerejwe kugira ngo ruzumve icyo uyu nawe yiregura nyuma y'uko ubushinjacyaha bumusabiye iki gihano, ndetse uru rukiko ruzafate umwanzuro kuri uru rubanza. Iyi nkuru tukazayigarukaho mu bihe byacu bitaha. Reka tunyarukire ku yindi nkuru. Turababwira ko Anatole Muhizi wamenyekanye arega Beneri kuri Perezida Kagame uri muri dosiye imwe na Maître Emile Katisiga Rusobanuka bajuririye igihano bahawe. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwari rwahamije aba bombi ibyaha birimo icyo kwihesha no gukoresha ubw'uburiganya atabikwiriye impapuro zitangwa n'inzego zabigenewe, bakatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Maître Katisiga Rusobanuka Emile aregwa ibyaha bitatu, ari byo gukoresha atabikwiriye ku bw'uburiganya inyandiko n'impapuro bitangwa n'inzego zabigenewe, guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano no kuyobya abacamanza. Aba bose ku rwego rwa mbere hari ibyaha abahamye, maze urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rubahanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 kuri buri umwe.
ni icyemezo aba bombi bajuririye, gusa Muhizi Anatole afungiye mu igororero rya Muhanga, naho Maître Emile Katisiga Rusobanuka we ntabwo afunzwe. Mu kiganiro Museke wagiranye na Maître Aristide Mutabaruka, umwe mu bunganira Anatole Muhizi, yavuze ko batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga, ari nabyo byatumye bahita ngo bajurira. Maître Mutabaruka yavuze ko Maître Emile Katisiga Rusobanuka yaburanye adafunzwe, byanatumye nubwo yakatiwe igifungo ariko kugeza ubu adafunzwe, hategerejwe icyemezo cy'urukiko cya nyuma yakatirwa igifungo akabona kujya gufungwa. Aba bombi ari bo Anatole Muhizi na Maître Emile Rusobanuka Katisiga, ubushinjacyaha buvuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 umurenge wa Jabana watanze icyemezo kigaragaza ko witwa Nibigira Alphonsine ari ingaragu kandi yarashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko mu mwaka w'ibihumbi 2010, kandi ko icyo cyemezo cyasabiwe kuri telefone ibaruye kuri Anatole Muhizi, maze icyo cyemezo gikoreshwa mu rubanza rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge i Kamonyi. Mu kirego cyateshaga agaciro cya munara ya Banki Nkuru y'u Rwanda ku nzu ya Rutagengwa Ajareo n'umugore we Nibigira Alphonsine, iyo nzu ya Leo na Alphonsine ikaba yaragurishijwe na Muhizi Anatole mu buryo ubushinjacyaha bwita ko ari uburiganya. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko nubwo icyemezo cyatanzwe ko Alphonsine ari ingaragu byari amakosa kuko yashatse gusa abyara akosowe, ariko ku munsi icyo cyemezo cyasabwaga na Muhizi Anatole mu mwaka w'ibihumbi 2022 yagishyikirije Maître Emile Rusobanuka, ayo makosa yari atarakosorwa. Ubushinjacyaha bukavuga ko Maître Emile Katisige Rusobanuka we yahawe kiriya cyemezo cya Alphonsine ko ari ingaragu cyasabwe na Muhizi, nawe agiha Maître Emile Katisiga Rusobanuka, anatanga ikirego mu izina rya Alphonsine ko ari we umuhagarariye. Uhagarariye ubushinjacyaha agira ati Maître Emile yareze avuga ko ahagarariye Alphonsine nyamara batanaziranye. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko Maître Emile Katisiga yahimbye mu buryo bw'uburiganya ako ahagarariye Alphonsine afatanyije na Muhizi Anatole wifuzaga ko iyo cyamunara iteshwa agaciro. Ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Muhanga ko buri wese yahanishwa igifungo cy'imyaka 6. Mu myiregurire ya buri umwe mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga bose bahakanye ibyo baregwa. Muhizi Anatole wareze Banki Nkuru y'u Rwanda kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko nta cyaha yakoze, kimwe na Maître Katisiga Rusobanuka Emile bose basabaga kugirwa abere, ari nabyo ababunganira abasabaga. Kuri Muhizi Anatole we yavugaga ko atari guhabwa icyangombwa kitari cye kandi bigaragara ko ari kucyaka mu izina ry'undi. Naho Maître Emile Katisiga Rusobanuka we yiregura yavuze ko Alphonsine yazanye na Muhizi Anatole bamubwira ko hari ikirego bashaka gutanga. Icyo gihe banazanye icyo cyangombwa ako Alphonsine ari ingaragu atasezeranye, inyuma Maître Emile Katisiga Rusobanuka akavuga ko yaje gutungurwa no kubona Beneri hari icyemezo igaragaza ko Alphonsine atari ingaragu ahubwo yasezeranye byemewe n'amategeko. Uko urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwabibonye nuko rwasanze kiriya cyemezo kigaragaza ko Alphonsine ari ingaragu cyasabwe hakoreshejwe telefone ibaruye kuri Muhizi Anatole ashingiye ku ikosa ryari ritarakosorwa mu bitabo by'irangamimerere.
byerekanaga ko Alphonsine ari ingaragu anagikoresha mu buriganya afatanyije na Maître Emile Katisiga rusobanuka, kandi uwo munsi icyo icyemezo gisabwa ikagaragara ko Muhizi Anatole yavuganye na Maître Katisiga rusobanuka Emile kuri telefone zabo inshuro enye, ndetse na Muhizi Anatole akaba ari we wishyuye igihembo cy'avoka cyahawe Maître Emile Katisiga rusobanuka. Urukiko rwabishingiyeho ruba akatira igifungo bombi, nubwo Maître Emile Katisiga rusobanuka atahise afungwa kubera impamvu Maître Aristide Mutabaruka yasobanuye haruguru. Kugeza ubu bakaba bataratangira kuburana ubujurire bwabo bagaragaza impamvu bajuriye. Anatole Muhizi wamenyekanye mu mwaka w'2022 ari mu karere ka Nyamasheke arega Banki Nkuru y'u Rwanda BNR kuri Perezida Kagame ko yariganyijwe inzu yaguze yari yaje kugeza ikibazo kuri Perezida Kagame aturutse i Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu icyo gihe yahise abwira inzego zitandukanye gukurikirana ikibazo cya Anatole Muhizi, maze inzego bireba zigaragaza ko ibyakozwe birimo amanyanga agize ibyaha bihanwa n'amategeko, ku isonga hanafungwa Anatole Muhizi. Niba nta gihindutse, Anatole Muhizi aratangira kuburana ubujurire bwe muri Mutarama muri uyu mwaka w'2025 mu rukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. Tuganye ku musozo w'izi nkuru rero twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabashimira cyane, tunabasaba inkunga yo gukora subscribe ku Ibendera TV. Birumvikana ko dushimira mwebwe mwamaze kubikora, ariko tunabasaba gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.